পেপাৰখিনি কেনেকৈ ভাইৰেল হৈছিলে ক'ত পাইছিলে আপোনালোকে পাইছিলে ক'ত আপোনালোকে কিমানজন আছে আপোনালোকৰ লগত এনে हाय हेलो लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय मैया दाखालिफोर नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर मानो होनना बुङोबा दाख्लैनो साननैसोनि सिगाङावहाय बे भिडिअआहाय भाइरेल जादोंमोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनोसै नोंथांमोनाल' नायलांदो तो लोगोफोर दाखालि सानडेनि बारखालि जितु नोंथांमोना गोबां सुबुङानो एन्ट्रि एग्जाम होदोंमोन नालाय लोगोफोर नङा होमब्ला आं मानि थाखाय मा टपिकनि थाखाय नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोना बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय हमदांनो हाखाबाय आरोना लोगोफोरा बे एन्ट्रि एग्जामनि जितु पेपाराहाय लिक जानाया नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला दाखालि नोंथांमोना सानडेनि बारावहाय जितु जाय सुबुङानोखि एन्ट्रि एग्जाम होदोंमोन आं बिनि बिखय सासे सिस्टारनि जितु सिकिंनि भाइरेल भिडिअ जादोंमोन बेखौबो होदोंमोन आरोना आंना लोगोफोर थ' लोगोफोर दायो आरो बिनिनो फिन मोनसे भिडिअ लाबोबावबाय आं जितु एन्ट्रेन्स एग्जाम होनायनि बे जितु पेपारा कुइसन पेपारा लिक जादोंमोन ना लोगोफोर थ' जाय सुबुङानोखि बिथांमोना सोर सुबुङामोन बिथांमोना जितु लिक खालामनाय बे जितु कुइसन पेपारखौ बिनि भिडिअ रेकर्डआ भाइरेल जादोंमोन नालाय लोगोफोर आंथ' बेखौनो दा नोंथांमोननि सेरावहाय आं लाबोनो होननानै खालामबाय आरोना लोगोफोर थ' बिथांमोनखौ पुलिसाव हमबाय आरोना दायो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो आरोना बे भिडिअनि क्लिपखौ आरोना নামটো কি আপোনালোকে গম পাইছে এই ঘটনাটো সংক্ৰান্তত আমি যিজন ফটোগ্ৰাফাৰ আছিলে তেওঁ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ হিচাপে তাত এনগেজ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ নাম হ'ল মংগল সিং বসুমতাৰী তেখেতক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন তদন্ত চলি আছে ইয়াৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে আমি সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ম আৰু ইতিমধ্যে যিটো ডিভাইচ তেওঁ ইউজ কৰিছিলে যিটো মোবাইলৰ পৰা এই কামখিনি স্কেন কৰিছিলে তেওঁলোকে সেইটো আমি সিজ কৰিছোঁ গতিকে তদন্ত চলি আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমি এজনক আটক কৰি আৰু কি সিজ কৰিছে আপোনালোকে আমি এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনত যিখিনি কাম কৰিব লগা আছিলে প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধান কৰি আমি গোচৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি এজনক আটক কৰিছোঁ আৰু তেখেতে যিটো মোবাইলৰ পৰা সেইটো ভাইৰেল কৰিছিলে যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আমি সিজ কৰিছোঁ আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বাকী মই তদন্তৰ খাতিৰত তেতিয়া ক'ব একচুৱেলি কি হৈছে জানেনে আপোনালোকে যে যিটো কেমেৰা ইউজ কৰে আফটাৰ এক্সামিনেশ্যন ছাৰে কৈ দিলে তাৰ পিছত এইটো এক্সামৰ সময়ত নহয় এক্সামিনেশ্যনৰ পিছত এইটো পিছত হৈছিলে আৰু তেতিয়া যিটো PDF বনাইছিলে স্কেম যিটো কৰিছিলে সেইটো আমি অলৰেডি সেই ডিভাইচটো যিটো ডিভাইচ ইউজ কৰিছিলে আমি সেইটো কৰিছোঁ আৰু তদন্ত চলি আছে তদন্তৰ আপোনালোকে গম পাব প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে যিসকল ইয়াত যদি কোনোবা আৰু ব্যক্তি আছে জড়িত সকলোখিনি এই তদন্তৰ আওতালৈ আহিব আৰু আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ব থেংক ইউ হয় আমি সোধপোছৰ কাৰণে 3জন ব্যক্তিক আনিছোঁ কিন্তু মংগল সিংজন প্ৰাইম একিউজ আৰু তেখেতৰ পৰাই আমি ডিভাইচ অলৰেডি সিজ কৰিছোঁ আৰু তেখেত ইতিমধ্যে আমাৰ পুলিচৰ তদন্তৰ কাৰণে তেখেতক আমাৰ হেৰিত ৰখা হৈছে আমাৰ কাষ্টডিত ৰখা হৈছে আমি সোধপোছ কৰিছোঁ তেখেতক মাতিছোঁ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জক মাতি কথা বতৰা পাতিছোঁ এছক মাতি কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু ইনভেষ্টিগেটৰ যিসকল আছে আমি তেখেতসকলৰ
আমি অনুসন্ধান চলাম, তেখেতসকলক সোধপোছ কৰিম। গতিকে তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই এতিয়াই বিশেষ ক'ব নোৱাৰোঁ। থেংক ইউ। চাওক, আজি আমি গম পাইছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়া বা নিউজত এনেকুৱা কুৱেশ্যন বুকলেট এখন চাৰ্কুলেট হৈ আছে, আৰু আমি এইটো কনফাৰ্ম কৰিলোঁ যে এইটো উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমি চিমেণ্ট চাপৰি যিখন চেণ্টাৰ, তাত ইছ্যু হোৱা কুৱেশ্যন বুকলেট। কিন্তু আমি যিটো ইনিচিয়েল পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন, তাৰ পৰা আমি এইটো কনফাৰ্ম হৈছোঁ, আৰু ফাৰ্দাৰ ডিটেইল ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ইনস্পেক্টৰ স্কুলছৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইয়াতে আমি যিটো গম পাইছোঁ যে মংগল সিং বসুমতাৰী নামৰ এজন তাতে যি আমাৰ কেমেৰামেন, কাৰণ চিল খোলা সময়ত ভিডিঅ' ল'ব লাগে, ফটো ল'ব লাগে, তেওঁ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত, অৰ্থাৎ 1:30 বজাৰ পাছত তেওঁ মানে তেনেকৈ স্কেন কৰি কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে, আৰু বস্তুটো আজি মানে ভাইৰেল হৈছে। গতিকে এইটো এটা কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ইয়াত এপিয়াৰ হোৱা সকলো মানে পৰীক্ষাৰ্থীক এইটো নিৰ্ভয় বা এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা হেৰি হোৱা নাই। গতিকে এইটো পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত, আৰু ইতিমধ্যে ছেবাৰ পৰাও এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছে, ছেবাৰ পৰাও আপোনালোকে বিচাৰিলে আমি সেইটো দি দিম। আৰু এইটো জনাইছে যে হয়তো ভৱিষ্যতে, এতিয়া কুৱেশ্যন বুকলেটখন যিহেতু পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পাছত এখন কনফিডেঞ্চিয়েল মেটেৰিয়েল হৈ নাথাকে, সেইকাৰণে হয়তো ভৱিষ্যতে পৰীক্ষাত হয়তো ছেবাই তেনেকুৱা এটা কনচিডাৰ কৰিব যে কুৱেশ্যন বুকলেট কেণ্ডিডেটক লৈ যাবলৈ দিব। হয়, ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, তেওঁক এপ্ৰিহেণ্ড কৰা হৈছে, আৰু বাকী যদি আপুনি আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় আছে। तो लोगोफोर भिडिअ बेनोमोन निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरो हमदांनो हाखाबाय नङा होमब्ला बिथांमोना मा खालामनानै बोरै खालामनानै बेफोरबायदि पेपारखौ लिक खालामनानै लाखो आरो बोरै भिडिअ रेकर्ड जानानै थाखो, बोरै भाइरेल जाखो नङा होमब्ला बिथां पुलिसा नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै फोरमायनानै होखाबाय, आरो बिथांमोना सोरमोन साबेसेमोन बिथांमोनखौ हमनो नाजागासिनो दङ, आरो बिथांमोनजों सोर साबेसेया लोगो जादोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर, आरो आं दायो जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ मोनसेल' बाथ्राखौ शेयार खालामनो होननानै सानो आरोना लोगोफोर। गोबांनियावनो जुदि नैफोरबायदि भिडिअआ जुदि सहैयाखैबा नोंथांमोना अननानै नैबे मोनसे भिडिअखौ शेयार खालाम आरोना लोगोफोर, जाहाथे इयुन फैबाय थानाय समाव गोबां सुबुङा आरो नैफोरबायदि गोरोन्थि खामानिखौ मावनानै जाहाथे बेफोरबायदि हमजाया, जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानिखौ मावनानै लाया आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङो, मोनसे केसाव जुदि पुलिसनि रिपर्टआव थाङोना मानसिनि लाइफआ ओरैबायदि बरबाद जालांखायो आरोना लोगोफोर। पुलिसनि केस होनायनि मोनसे माबाया दागोआ ओरैबायदि डेन्जार नालाय, ओंखायनो जाहाथे इयुन फैबाय थानाय जिथु लाइमोनफोरा जाहाथे बेफोरबायदि आरो गोरोन्थि खामानिखौ मावनानै लायाथों आरोना लोगोफोर। थ' आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंलाथोंसै। नोंथांमोना जुदि नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। आरो नोंथांमोननि सेरावहाय जुदि आं नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव जुदि आंनि फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। थ' लास्ट जोबथारनायाव आं मोनसेल' बुंबावगोन, नोंथांमोना बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायनानै होदो, जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनिया गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच, आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।